Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. MLA ka WPP na maulai konsensi ubak Bryce Tarwell Marbanyang ulong ba kinong kitkam ke WPP kim kwa banle kumgi kena banle kali man gapor yak sarkar jela halor ke expert committee na kebenta ke bha tungkam tungjam hanrai kumbak sarkar jela kala dep thung kin update hadu bakinda dem ubak Bryce Tarwell oleh thu ba kaseng WPP kapla dep ya kedua ro ya menteri rangba kejela kontrat ke sangma namar kecing aipor hadu cisnem ya ke expert committee kala slem palan namar ki kwa batang hapo andri benai kala dai kala biang palan ha kajing kendo bar menteri nangba kejela kontrat sangma ulo kubur ba kacisnem kala slem palan handrai ngil kerpat ban aipor hapo andri benai ba kene ke committee kan aya kai pot chak sarkar jela ulong balada don gibakan tho kabadai tang kajing lutsan habathaw yak expert committee ke sarkar kaladai ban pendukno bantung chairman ko chairman kiba pelut ka ya ke bisa ba walaupun pau pa omdai tang ke WPP ke babu ya kamat jengkolar hakipat ba ha ke por election hanrai ki wairu kilabu ban namar ke WPP kamdon ha ke sarkar habaki wanra banyata haying darbar kihab ban persaya kipat ba shu ulong biang ba ke WPP ke kwa ba ke sarkar kadai ban kalabiang ya ke bah tungkam tungjam bat usnyo komen bak sarkar kelathung ya ke expert committee kumban chipan kan mau ya ke jingdawa ban pembit thamai ya ke ubah tungkam tungjam da ke seng WPP ka ba aden basai mod kum presiden rangba jong ketai ke parti ulai syang syak thangan hajan hakajaka yang kali ha additional secretarian kumta nak liang ke sarkar kalakular pantau da ke expert committee ban besar benia halor ke jingdawa ke WPP ban pembit thamai da ke bapet ya ke jingbun briu namar okasi bat jantia ula khambun briu bat nyaw karo